धुंदे प्रोडक्सन निर्माण यागु नेपाल भाषा संकिपा वसन्त ऋतु फागुन 26 गते शनिबार या राष्ट्रिय नाच गरे नापाङ्गु किनेया जुगुदु थो नुगु संकिपा वसन्त ऋतु सामाजिक विषयवस्तु आधारित संकिपा ख बसन्त ऋतु वाला नुगा के बिस्वाला Kipa, Wadadit alam mo. Chong Dani. Sabnam, ganun awal. Ale amkut, Mami, thonggunda tesa. ale suna baca na. Dia expose di kosa. Sama. Mila de दूंगा गुले सर मिसे तो तैयार है जीव ने मखो छिसासा गुमा मनुखा कच्चे बुगुनी चाहिँ वो सजाय अवश्य फेमली शनिवा थो संकिपाया सकले कलाकार प्राविधिक वालियापी व संकिपा यमी नाप आपल सुकुमी पिनिगु न उपस्थिति दुगु ख नापला ओ खप्या खन हेगुबडी आ विकास जाया चंदु सधैँ सोचेको पुक्षा थथौ चरित्र बालकेमा जब बसुले यस द यही तल हजुर ठिकै जग्गा भल तरिको मसु सिल्का एकदम राम्रो छ मलाई एकदम राम्रो खुसी लाग्यो एकदम राम्रो एकदम पवन सरले एकदम यो अहिले भन्दा पनि अहिले एकदम राम्रो बनाएको छ एकदम चल्छ एकदम ठिक छ दाजुले अनुयुक्ति रोल चाहिँ के यलका दाजुले नो वर्ड्स टु एक्सप्रेस एकदम ठुली बालागे नेवा फिल्म ठुली चाहिँ ठो राष्ट्रिय स्तर जको मखो तो एशियली स्तर से चुया थगा जु विचार चाहिँ उली बाला कथा वस्तु निसेका दकुएका ठुकिया चाहिँ खासना जिता चाहिँ बाखमा चो बाला त बाखमा बाला त खला बालामा उले बाला त दसके बाला पनि खसुरगा राजा थो थो सप्या खन झेग चाहिँ सौतर सन्देश केना चंगडोका ओ सन्देश सुरगा राजा झेगो समाज ड्योठै जाबी मौन दो झिगो समाज राक्षस मिथ्यापी मनोरञ्जन दो र वो मतलब चाहिँ राक्षस त सजाय बिहेमा जय त सब समान यामा ठुके मूल सन्देश ठया ख ठुके चाहिँ शिव समाज बालक त तरङ टिबजो नि जिता त के यो चाहिँ थो तिमी पनि प्लट प्लट तिमी पनि बखै पनि प्लट चाहिँ एकदम बाला मान्छ द थो सकेबा एक बाला दलका छ रासा उले मसे सकेबा छैन मलाई ठुके चाहिँ नि आ छुजिले रियो चाहिँ छ क्युरिसिटी भरे चलका मलाई ओके जना ठोक सकेबा चाहिँ सिके बाला दलका बाला यो लागि यको बाला त यको छ न्याब्ला न्यानु ना न्यागा पनि फेम सकिपा एकदम बाला तर गन बिचे चाहिँ कमिटी मोडु बिचेलाको पहिला न्यानु चाहिँ बच्ची चाहिँ नाटो खेजो न दिपायो चाहिँ बाला दिपा कोचा चाहिँ बाला त जस्तो वो 1 महिना भित्र वो डेलिभरी जु त कोही के नाटो नि वो बच्चा चाहिँ गेथे जुलका ठौकने टिनेजर्स थियो जुन वो अफेयर्स त दुने उकै बारे ह एकदमै बालाका ठयो समस्या ठौकने ज्या चौडु ठोके बच्चा अवेयरनेस जिजे सायद नेवा भामा भाइ त ठथे निरन्तर रूपमा चाहिँ ठथे बाबला प्याखमा चाहिँ देखा हुन तक दल्ला छ भविष्य तक न योको ठुके चाहिँ कला न्याकिरहेका चाहिँ आसियानु दो एदा ठो चाहिँ ठो बसन्त ऋतु अति धाठे बालाका आ जुजु कर्म छिस दक्षिणकाली मुभी त निर्माण यार जानुपट्टि भरि जाऊ बाखा यो ठुके कठिनाइ न भरि झेले जातो आयक न ठो चैत वैशाख बिच चाहिँ ठुके चाहिँ शुभ मुहूर्त जु चाहिँ लक्षण जुया चौडो अरे ठो फुका पास पनि चाहिँ दको ठो राइटर जे निर्देशक चाहिँ ठुके चाहिँ जे पवन जोशी यान्दी गठो बसन्त ऋतुमा डाइरेक्टर रेखन विकास बोर्ड नबल हाला चुनौडो विकास बोर्ड नबल आज छगु को विषयले चाहिँ योको जे खना उठे यार नमगला तो मेयो भाइ त चाहिँ सिक्वेसँग हल उपलब्ध या फुसा जो मा भाइयो नेवा भाइ त हल छा उपलब्ध मजुला सिक्वेसँग चाहिँ छ जिपे चाहिँ नेपाली मखला ढका जिमसा उलो लाना ठो विषयले ए जुन चाहिँ इमसँग चाहिँ छुर्गा लासा ठो विषय त कया चाहिँ ठो नेवा भाइ चाहिँ नेपाल भाषा यो त्याखै त कया चाहिँ आज जिमसँग चाहिँ याक नया चाहिँ तो विकास बोर्ड छ मिटिङ तया जिमसा ठुयो चाहिँ टुङ
चाँचो बाजो टुङ्गो चाहिँ ठुकेको चाहिँ हले त्यो व्यवस्था जिमसँग मिलाएर एकदम कोसिस यारगा अनअफिसियल जिम्टा बचाउनु भ्योटुका पुलाम कलाकार व निर्देशक पवन जोशी निर्देशन यानादिगु बसन्त ऋतुले नुपी कलाकार तेगु अभिनय पचा मचा मगागु दुसा प्राविधिक पक्षे न पचा कमी कमजोरी खनिदुगु दु थो संखिपाया बालागु पक्षे दासा बाख खनिदुगु दु द एकदमै लेता थौ सरास हल्ला पुरा जाउबुदी फुल हाउसे जुजी नुम कलाकार भर्चल अप्ठ्यारो लयो जुल सरास थम्या याउन्ड अझ मगा मतार्ने द अझ तालमा अब बियोबडी फिल्म अझ बालकी बिदी बिचादो एकदमै भित्री मनान्छे चाहिँ एकदमै खुसी है दक्षिण जस गुल्न सोबिदु इम दक्षिण लुडंका बिफट होए चाहिँ एकदम ए जुलिन एकदमै खुसी तागा सोकिम भाजमा यसमा चाहिँ गु प्रतिक्रिया बेला नि एकदम लस्तायो दो याउ बाला बाखा प्लट मिलेजो आ नुनुबी कलाकार त जुजा दो बिरोला दै त्यहाँ चाहिँ सेका सिका याना चौंडु तैपरि चाहिँ गो हौसला दुनी छिपी कलाकार त गयो छौ दै जुया चन्दका छ सुन छु प्रक्रिया बि ढुंगा उके यो फिडब्याक जिस मिटौपट्टि यानुपट्टि जाइयोपट्टि फिडब्याक होइ बेले उके तस्का लस्ता जाइ जुया चन्दका दक्ष द बधाईलाई बधाई बिदु मलाई एक्टिङ न बारा दै छौ दु फाइट सिके बारा दै त बधाई बिदु रेस्पोन्स बाले भइ छौ दु मालाको भइ छौ दु जी थमे से थ एज अ भ्युअर मलाई सोए बेला चाहिँ गुली कमजोरी त दु आज नेक्स्ट टाइम चाहिँ वो सुधारे यार मलाई अझ प्र्याक्टिस गर्न अझ दशकमा चाहिँ इच्छा ढुका फर्स्टले भजी सोइ हुने चाहिँ यो कोही नर्भस जुल मलाई अहिले सोइ हुँगा चाहिँ जीवन थयो प्रतिभा दु धया चाहिँ जी आफै एसिल ट्विटर चाहिँ जी भजी अझ बालका हो नि सोइ न्याप्ली मेप्नु मेबी कलाकार पिनुदुगा फिल्म साथमा आठौँ ठाउँ फिल्म दक्षिणा पचना सेर र सुर्जिनीलाई एकदम एक्साइटेड तर न्यायपिस दक्षिणा पचना ठाउँ फिल्म सेर न्यायपु प्रतिक्रिया जी सोया सरेछु छिनेना दिलजी जी चाहिँ पास मिनट घेचौँ प्याखमा ठिक जुल गादिन सक्ने लेटा मनसा वर गाटाइदिल नेवा फिल्म सोइमखो नेवा फिल्म सोपि झे नेवा त कम धाव ठो बसन्त ऋतु प्याख्न ठो नापायो पहिलो सो 11 बजे न छुका लिसा बिल धाबले नेवा त नेवा प्याख्न सोले कम मजो तैगु चाहिँ काठो जी सम्पदा संस्कृति खला बला मुगु फुलागु ने नेवा खया खिखि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिमिता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला